basenze njani wena ungakakhiphi imali kwazi yena atsho kumele kube nibele wena uthatha imali kufanele ukuthi angeke wayebox abakwenzela islip ba ungakakhiphi sengibatshelile ukuthi ngiyabo esinjani sicela sabakuli awa ngilesa lapha emolapha so music basenza njani slip without wena ngibatshelile ngathi ngiyaku identical first ngoba sithe nasele silwa wangitshela ukuthi yazi kuhle kuhle umuntu lo wayathatha impikara zami nginama recording akhe la sithukana khona angitshela ukuthi yazi kinga kwaba yini waba ngathi ngiyamchithela khana kusichithini asisho beyangihlakisa ngathola umuntu ngathi ukuhlala nomuntu ngoba wangibethele falsa wathatha ilichozi bethi ihloko le watleleza amagasi ngabalekela lapha hlani kwagogo wakhe ngema-chipsini ngashuthi ibhathi yabona uyahleka yoke into nomama muyahlekwa sothi uyamkhalima athi okay into oyifunako nje yini kuhle kuhle ngibawa ama-CDJ ami athi batshekiwe asitsho batsho nginokhunyeki kulahleke ekhabo ma-laptop abantu ukuthi batsho ayetshiwa mina ngiba ama-CDJ ami ayebiweko athethwe umusa wachikorona ngibawa ama-sub wamthokozisi woyi-5 uyangizwa ngibawa i-mpam ye-7,000 ye-FTS ngibawa i-mpam i-B16 leya ayijiyeleyo yokulungiswa ngakhipha imali azangabhadele balangayo ngibawa i-mpam i-B12 engazithengako ngibawa i-equalizer i-equalizer isematlapeni ngitsho ukuthi wenza so wathatha i-CDJ leli laphezulu leli nginama-CDJ mina fakama ngiba i-mix ami bakoko kwami yena ngiba ama-top ami asimuphe into zakhe yazini futhi mabox yabona sitsho ispeaker rescue mabox phela asesizwe iside lakhe futhi omdala lokho abakuthoko mhlawumbe kukhona okwaziyo kancane ngikwaziyo kancane khona yazi bengibawani ngiba singayithomi mhlawumbe ekuthomeni leko kulwa njalo lapho benisemathandweni ngisho okay leya sa ngenelele khulu sifuna ukuyithoma from kile ndaba enempika lezi azibalako lezi yazibala ngizazi ngamagama zonke njalo nalezi mama nithengile zona ze-10,000 ngiba ukuyithoma lana impika umama khe wazithenga mama khe wathi nakaqeda ukuthenga lezo mpikara sazifaka soyithuke sihlala kwenye indawo musila e-Tez Club eRamkheletsana isound bengikhona ngoba seduze nala sihlala khona ngichiye isound ngize kuye ebile nasitsha speakers benginayo like abantu ngathi malu ayizwe isound idlala njanje ngizosisi alright fine ngigijime ngisuke vele endlini ngiye lapho nangifika lapho ngithole alright fine ibase e1 chill ngizosisi and then nayitsho solo kungena umlomo nayitshe njalo uyakhona ukuyithatha mhlawumbe uyomkhomba yona umkhomba ukuthi prove ukuthi ngathi nangikhonekthako naye wayizwa ngamtshela ngathi ichile weza nayo endlini la nihlala khona wamkhomba ukuthi uyayizwa ibhezi into iyenzile awa ngoba ngakusasa nokhona sikhonekthangisa ngathi nangisihlala ngamabhezi ayi-2 eli-1 ngilwe belichile eli-1 liyadlala so nangimvisa wonile ukuthi lithulile ibase wakhona ukubona lapho vele lichile nangifaka ngaleli speakon liyadlala alright fine ngimchazisele angafuni njalo alright abe nomoya phezulu inino nganasenaye ngimpholise njengomuntu wami hayi ngizakuzama manje ngithenga ama-recoil uyangizisa mina ngizifuna impiki ezirecoiliweko but uyangizisa nomara ngisenzela ukuthi angisho mina angazi ukuthi sinayo mhlawumbe sizokhulula lezi ekudala ezisesekhona zisesekhona nanje zikuphi sesekhona la endlini kunesabheli 1 njengoba atsho ukuthi esithi yazwane angisho ukuthi isho nomlomo wakho ukuthi zikhona ezishile but uzibalile ngamagama njalo banokuthopi akhona lapha ku yazi mina bengithini like uthi kushoda yini kodwa ama-IMAX ayi-2 ne-FTS likamama liyayibala uleka mama ezinye izinto sinayo yazi besenzani besi-agree asinayo manje ngoba nje sesiyalwa sinathandane yena sekayibeka ngakimi ukuthi mina like yonke into sekungimi but kunalana besihlala khona sinaye senze i-agreement ukuthi hayi manje njengoba lokhu kwenzeke so asithathe i-decision okwenza so maybe kuzosiphumelelisa sikwenze understand benikhona ukuthengisa into nalana ama-supplier engikhuluma ngawo bekazi ukuthi ayothengiswa ama-supplier ngoba ama-IMAX akarecoileki ama-IMAX akarecoileki sayami
ama-hybrid ukuze ngingawakhambisi ayarecoileka. I-recoil kit yakhona is 700. ufuna i-recording and then ke sithi sifari ngokuthi uyabona ukuthi number 1 ngokumthetho bekwesikhamndebele uyazi ukuthi nawuhlala nentombi nawuyitholako mhlawumbe ngiyabeke imali ngisho uma nithetha nifike nenzeni nithathane kwenza ukuthi abezali nakumanenkinga phakathi bakwazi ukukhala imali but omunye nakangene avele le omunye avele le ungakhamba ngisho nesitade ungamakhela indlovulo ne mari ekugcineni uzophuma uphethe ibhege so noma uthole mhlawumbe kunento ezinye kumele uzibange ngezakho straight utholazi nama-slip awunasicekiso njengoba nabala ukuthi umama nasekuke kumama kuzokutsho ukuthi ngithengile i-10,000 yokubuye seyifuneka yayiza yoke ipleni ingakuwo kumele kube ngokhipha 10,000 ukuthi bathi uthenga impika lezo ubalwe nalezi bathozekuso kumahlapeni le kumahlapeni isenjani kumahlapeni sinayisa-agree leyo besithoda nge-CDJ kune-CDJ le-1 le-USP ngathi alright fine into lena asiberekisi kakhulu sound ethi yi-weak ngoba into le ifuna isound powerful ngakukhuluma-ke noJerry Matlapeng satshentsha ngalokanja sithu bengititshana ngoba uJerry wamthuka nangibuza into ibethakuphi yazi okhunye ngiyakuzwisisa nangisethandweni khona ukuzwana ngento eyodwa but nakusele kuba nenkinga obviously angijamele umuntu mina ngiyabawa mina umntona ngamtshela lalela ngibakhuluma ungathoma mala wena ungathoma mala bawulalela unamanga lo yazi ngiba ungenzeleni ibhudiza ne ngiba ungenzele ifavor umnikele izinto zakhe yazi ngephisi like uthole ukuthi ithando lalela ngikutshela ne nomnikela izinto zami izinto mina sengingakabani unani bakale zakhe okay nje before uzobala zakho ngicela silungisele before alright ngizomnikela but nami ngibawazama izinto and ukuthi sa-exchange uyangithembisa ukuthi lezi ukuthi uzomupha zonke azibalayo uzosibhalela ilist yento ezo sokwenza iphepha zolisayina ekungiyo ngasikuyangisiyo ngoba Brian mne ngitshele something ne yena uze nge-advantage uyangu-understand ngalala naye ekhaya wathatha ifoni ami ngakhamba wangibizela ekhabo ngathi nangifika ekhabo ngathi ngifuna ifoni ami angitholi ngithethe etraffic njani ngilele naye la ngithi iphone ami iphi ayikho since ngagcina le akanginikela iphone ami anginikela i-TV ami anginikele konke nasingathi ngiba ukhuluma manengilalele ne bangalalele nasingathi sibuyela emuva sibari nabe ngithanda nakhona kumnandi ukuthi umuntu uthi mina bengikulayisha sokuthi jabo bukusekela nokudla bengikuthengela utshwala sebala ngemali ngisho bengikuthengela utshwala bengikuthengela impahla bengikuthengela lokhu nawe bomenzela izinto ngiyazisa nangizonithune nasingathi sibuyele emuva umuntu bathi ngikuthengele lokhu nawe bengithengelana umuntu athi bolala nami bongangiphinex ibanga abantu sebayinto enjani ngiyazisa mina bengithi brother ukuthi ibe in short wena kube nguwe ajinto ezuthi sikhona shosho 100% nangathi sozilana ndisozithola nje sozithola ungibalele inani yona khona nje khona masaba nani ama-laptop wathi sokudokta la i-laptop iyi-1 khona iyayikhona masaba ingaki masaba yi-2 and then nani i-amplifier yazi sekamera firamisho yenza lapha ekamera ngilanda khona ngilebe yokulungisa ilungile la ikhona angazi yalunga isongibana iswengile and then uyayenza follow up liyo angayenza follow up la usiyathi funa extra cash ngoba wayilungisa wayiletha ngakini sayitshisa again yatsha again angu-understand ngayibusela namnje kuphela i-channel lolifakileko noholchile wathi izomele ngenze extra money nalokho uyakwazi uyatshisa ngilungisa ama-MP3 i3 le-FTS ubalela ama-subwoofer ayi-2 ngisho i-laptop ne and then ubasha ama-Empire i3 nani bodi kubalele zona ama-M nama-CDJ ama-crossover i-equalizer nama-top